ikaze mwese kuri Kurira Solfège yabateguriwe na Balimus. Nitwa Ndore Ndahiro Pacis. Tumaze iminsi dukorana ku masomo atandukanye. Ya mbere no munsi turibanda ku cyitwa igipimo. Tubanze twiyibutse ibintu bimwe na bimwe, twibutse rwa rutonde rw'ingano y'amanota. Dufite uko buri nota twize ubushize ko buri nota rigenda ribyara amanota abiri, y'inota riri munsi yaryo. Muri make twafata ruziga ikabyara ruziga nkoni ebyiri, ruziga nkoni imwe ikabyara za gahiri ebyiri, gutyo dushatse tukagera kuri za shami bubiri. Tugiye kureba neza turagenda tubona yuko imwe dufashe iziri kuri buri murongo turagenda tubona rimwe kabiri gatatu kane gutyo tuzanye dufite 16. Ibi ngiyi imibare turaza kuyikoresha mu kanya igihe turatangira kwiga gusobanukirwa no gusoma icyitwa igipimo. Tugiye kujya rero tudatinze cyane ku cyo bita igisobanuro. Ni gute dushobora gusobanura igipimo cyangwa se mesure cyangwa se bar. Ushobora kuvuga mu gifaransa ushobora kuvuga c'est une segmentation de la durée du discours musical. Ni uburyo dushobora gufata injyana ya muzika tukayigabana mu bice bingana. Muri make igipimo ni uburyo bwo kugabana iki injyana mu bika by'igihe bihwanye cyangwa se bireshya cyangwa se bingana mu burebure. Niba wenda dufite ikintu kireshya nk'umunota umwe tukakigabana mu mpande eshatu zihwanye, buri gice kirabyara ibice by'amasegonda 20. Ni iyo system umuziki ugenderaho wira igipimo. Rero igipimo ni uburyo buhuza umuzika bukoresheje igihe kandi bwifashishije ibika bihwanye bya muzika. Tugiye rero kuyisoma nisobanukirwa, tugiye guhita twiga ukuntu twinterpreta igipimo. Ubundi iyo cyanditsweho igipimo cyandikwa mu ntangiriro y'indirimbo, uzajya ubisoma ukajya ubona gafunguzo, ushobora kubona n'ibindi bitandukanye wenda ibimenyetso bya game n'iki, ariko igipimo gihora kiza ari imibare. Haba ari umubare uri hejuru n'umubare uri hasi, biba bisa nkaho ari fraction, bisa nkaho ari 3/4. Kubisobanukirwa bisobanuye iki? Ese ni gute tubasha kubihuza na muzika? Ni gute tubasha gusobanukirwa aho bigana? Biroroshye cyane. Rero tugiye kwiga umubare wo hejuru. Umubare wo hejuru utwereka iki? Utwereka ubundi icyo twita igifaransa nombre de temps. Ni combien de notes? Ni amanota angahe? Amanota 3. Icya kane kigata cyuzuza icyo kibazo. Ni ubuhe bwoko bw'amanota cyangwa se yakwita unité de temps. Muri make ni ayahe manota? Turavuga duti ni ayahe manota 3 azajya akatwa buri cyiciro buri gihe mu gihe. Niho turahita tujya rero kuri cya kibaho twakoresheje cy'urutonde rw'ingano kuri no tableau, tukajya tureba ibi ngibi. Muri make ino kane ifite inota ihagarariye. Niba ari kabiri aha izaba ifite inota ihagarariye. Tubihuze rero n'iki kibaho birahita bitworohera cyane. Unité ni iki rero? Kuri ruziga cyangwa se ronde dukurikije kiriya kibaho turabona ari rimwe. Nidukongera gukurikiza icyo kibaho turisanga turi muri kabiri, gahiri ikaba ihwanye na kane ntago ari 3, gutyo 8 16. Muri make 3 kuri 4 bishatse kuvuga iki? Ni amanota 3 y'ubwoko bwa gahiri. Tugiye kujya dusubiza ibi bibazo muri izi ngero, muragenda mubisobanukirwa byisumbuyeho. 3 kuri 4 twabibonye ni za gahiri 3. Ni 3 umubare quantité za gahiri. Muri make buri gihe cyose tuzajya tugera gahiri 3 igipimo kizaga kirangira. Kandi za gahiri zose zireshya mu burebure birumvikana. Ngo ni gahiri 1, gahiri 2, gahiri 3. Gahiri 1, 2, 3, 1,
kabiri gatatu. Tujye kuyo twavuga ko ari gatanu kuri kabiri. Ni kimwe turafata gatanu ko ariyo quantité. Donc nombre de temps yacu, quantité yacu cyangwa se umubare w'amanota tuyikube umubare uhagarariwe na kabiri. Kuri rwa rutonde rwacu cyangwa se kuri uru rutonde twabonye ko ari ruziga nkoni. Tubonye za ruziga nkoni ebyiri. Muri make ibi ngibi bishobora kuba binahwanye no gufata 10, sibyo se? Kuko ni nko gufata gatanu gukuba kabiri byose ni kimwe. Muri make ikintu cyose gikwirwa muri icyo gipimo gishobora kujyamo. Tuza kubibona mu ngero zikurikira. 12 ku 8. Mushatse mwabyuzuza namwe mu rupapuro rwanyu. Gukuba inota rihagarariwe n'8 ni shami. Nandi manota yose ashobora gukwirwamo, ushobora gushyiramo amanota manini apfa kuba azahwana, iherezo azahwana na zanuza 12, shami 12. Kimwe naha tugere rero ku byo bita ibika by'igipimo cyangwa se barre de mesure mu gifaransa cyangwa se bars mu cyongereza. So iyo twavugaga mu kanya ukuntu tuba tuzi quantité zanuza quantité na unité. Nyuma yo kumenya unité na quantité, iyo quantité irenzeho nibwo duca barre de mesure. Kamba mbereke rero urugero rworoshye cyane. Dufite mesure ya 4 quarts. So ni ntuza enye, ni noir enye. Ahantu hose ahuramo na noir enye tuzajya duca umurongo umanuka ari twita barre de mesure cyangwa se igika cy'igipimo. Rino nota ririmo enye dukurikije kiriya gitableau. Et puis voilà, twabara 1 2 3 4. Noneho 1 2 3 4. Igihe cyose uzajya birenga barre de mesure zabirangiye. Muri make niba mbara 1 2 3 4 nibwo cycle yongera igatangira, sibyo? Tukomeza. Rino na 2 izagahera 2 1 2 3 4. Noneho mukurikire neza, twugahiri irimo za shami 2. So shami 2 zirakwira muri gahiri 1 1 2 3 4 kupa 1 2 3 4. Nirimbo yacu yarangira dukora noneho uturongo tubiri. Dukore urugero noneho 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 silence gatatu. Ndirimbo ikabira rangiye twongera tugacaka akarongo. Ndagira ngo buri wese ahari agenda akora examples zisa nk'izi ngizi zandika mu gatabo ke, agenda akora imibare. Tugiye gukorana hamwe uru rugero. Tugiye kuri 2 4 rero. Quantité ni 2 ni zagahiri rero ebyiri. Ahantu hose ari gahiri ebyiri turalimita. Tubanze dukore step ya mbere kubara za gahiri. 1 ingi irimo ize ebyiri zibyara gahiri 1. Ni gahiri 1 gahiri 1 gahiri 1 gahiri 1. Bibuke tubiri tubyara gahiri 1. Muribuka ko utungutu iyo dufatanye ni kimwe no kwandika utungutu ni kimwe. Nabyeretse aha ngaha. Gahiri 1 gahiri 1 gahiri 1 tarara 1 gahiri 1 gahiri zingahe 1 gahiri 1 gahiri 1 gahiri 1 gahiri 1. Muribuka ko ino silence ihwanye na gahiri. Nindi hura gahiri. Tutangiye gukora ma mesure yacu rero. Barre de mesure 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
kabiri, rimwe, dusoze. By the way, iyi ni extrait ya symphony ya gatatu ya Brahms movement ya kabiri. Kubazaza kuyumva muzumva ariko bisounding. Nitumenya solfège tushobora kuzayikora exercice na akaririmbo keza cyane. Okay. Tugiye rero no kwiga gutera igipimo. Tugiye gukoresha amamezure 3 yibanze. No munsi turigana amamezure 3 yibanze kuzashaka kongera yagura ubumenyi bwiwe muri depliant zacu no muri PowerPoint zacu harimo ibyisumbuyeho bibisobanura kurushaho bikavuga na theory yabyo. No munsi turakora ibintu cyane cyane biri pratique nibyo dukeneye cyane. Kuri PowerPoint zacu biho byisumbuyeho tugiye kureba ibipimo bitatu, turiga 2 kuri 4, twige 3 kuri 4, twige na 4 kuri 4. No bipimo by'ibanze biradufasha, bizadufasha no kubasha gusobanura ibipimo byisumbuyeho. Murakoze. Duhere kuri 2 kuri 4. Harimo gahiri ebyiri. Ni igipimo kinyabubiri. Ukuntu tubikora ni hasi hejuru, hasi hejuru. So rimwe kabiri, rimwe kabiri, hasi hejuru, rimwe kabiri, rimwe kabiri. Dubikoresheje kuri ino ndirimbo tukajya ku valeur de note gusa. Tan 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 ta 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 tan ta 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 tan. Mwabonye? Mwongeye tubisubiranemo. So ngiye kuririmba n'amanota. Rimwe do la si do sol mi do re la do sol la sol fa mi sol do. Tujye ku gipimo rero cya 3 kuri 4. Twakoraga hasi hejuru, anga dushobora gukoresha icyo kwita mpande 3, movement muri mpande 3. Tugahera bafu bafu bafu, ti ti ti, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri. Gerageza hamwe na mwarimu. Rimwe kabiri gatatu. Dukore uno mwitozo hamwe. Tuanze dukore icyo bita ama valeur de note. Tan 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 tan. Turarangije. Dusubiranemo valeur de note. Tan 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 tan. Bikoze ku manota. To 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 do 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 si do sol do re si do. Byumvishe? Tujya ku gipimo cya 4 kuri 4. Kigenda hasi ibumoso iburyo hejuru, hasi ibumoso iburyo hejuru. Rimwe kabiri gatatu kane, hasi ibumoso iburyo hejuru.
tubigerageze hamwe. Hasi ibumoso, iburyo, hejuru. 1 2 3 4 1 2 3 4. Twagerageza tugakora n'exercice hamwe dukoresheje valeur za rythme gusa, ingano z'amanota gusa, tutaratangira gusofya. 1 2 3 4 twagiye. Pam 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 pam. Twongere tubisubiranemo. Pom 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 pom. Tugiye vuba ku manota. Pom twagiye do 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 si sol do la sol do do do. Mwakoze cyane. No munsi twibukije ibyo twize igipimo n'ibikigize, twibisobanuro, twiga kubisoma, mbese n'ubwoko butandukanye bw'ibipimo ndetse n'uburyo bw'ibanze bwo gutera ibipimo. Mwakoze cyane. Chapitre yacu ya mbere kabirarangiye. Mwarakoze cyane kugumana natwe. Na chapitre ya kabiri. Ciao ciao.